PKK çawa nêzî destê biratiya ku pedekê pêşkêş kiriye dibe. Kurd di nav qeyrana rojhilata navîn da dixwazin ku tevgerên siyasî Kurdan bi hevra tev bigerin. û ew dizanin ku têkiliyên di navbera PKK û PDK da bi awayekî diyarker bandorê li yêkîtiya Kurdan dikin. Lê PKK ev 43 salin siyaseteke pragmatîk li dijî PDK dimeşîne. PKK di sala 1982 da wek mêvan hat. Lê belê PKK piştî peymana neh mateya ku Serokbarzan û serokê PKK Abdullah Öcalan îmza kiribûn, wek mêvana PDK hat Başûrê Kurdistanê. Li biryargehên PDK ma jiyana çiyayan ji PDK fêr bû. Piştî ku hinekê derdor nas kir, dest bi xerakirina PDK kir û bi dizîkî ve dijminatî pêşxist. Yek, Partiya Komünîsta Iraqê û pêşmergeyên Kuk Sosyalîst kuştin. Du, li herêma Behdînanê bi serokên cehşên Iraqê re hevdîtin kir û xwegihandin hêzên Saddam bi îstixbarata Saddam re li dijî PDK peyman çêkir. Sê, piştî sala 1988 rasterast pêşmergeyên PDK şehîd kirin û teslîmî Saddam kirin. Ji wê demê heta niha tam ev 43 salin her gava PKK têk diçe di astengekê dijwar da dimîne an jî hewceyê alîkariyê dibe xwe nêzîkî PDK dike. Lê bi planekê dizîkî ve li alternatîfan digere û gava hinekê derfeta bi dest dixe PDK ji pişt ve xencer dike. Divan 43 salên têkiliyên PKK û PDK da PDK qet ne aliyê êrişkar bû. Her car êrişên pêşîn PKK dikirin. Agîrbestên salên 1990 da hemû PKK xira kirin û destpêkê wê êrîş kir. Di sala 1992 da êrêşa yekem ji aliyê PKK ve hat destpêkirin. PKK bi girtina sînoran ji vaka Kurdistanê di bin ambargo da birçî hişt û rê li ber hatina kelûpelan girt. Ji ber ku PKK Parlemana Kurdistanê nas nekir. Li dijî wê şer da destpêkirin. PKK têkşûneke giran xwar û agîrbest hate îmza kirin. Di sala 1995 da PKK agîrbest xera kir û bin navê pêngava duyemîn a pazdayî tabaqê êrêş li hêzên pêşmergeyî kir. Cardin têk çû mecbûr ma agîrbestê bipejirîne. Di sala 1997 da bi alîkariya Îranê êrêş li bajarên wek Bamernê, Sîdeka û Çoman kir û xwest ji Kurdistana Başûr parçekê qut bike. Dîsa têk çû û agîrbest hate kirin. Di sala 1998 da dîsa dest bi êrişkirina pêşmergeyan kir. Di sala 1999 da piştî çoyîna Öcalan bo Tirkiye û derbasbûna hêzên çekdar bo herêma Başûr navbera dewleta Îranê û PKK xira bû û PKK êrêş bir ser yenekê ve şerê çekdarî bi yenekê rakir û PKK dîsa xwe nêzî PDK kir. Di bûyerên leşkerî yên girêng wek operasyona Zapêya 2008 da PKK dîsa piştgirî ji PDK san. Ev pêvajo heta sala 2013 dom kir. PKK di sala 2013 de dest bi serdemekê nû ya êrêşê kir. Herçend PKK di navbera salên 1999 û 2013 da bi awayekî eşkere êrêş nekir beser PDK jî li herêmên Behdînan û deberên din xebat kir da ku li dijî herêma Kurdistanê û PDK desthilatekî paralel ava bike. Bi gotina qadên parasına medya dîsa hewl da ku ji Kurdistana azad parçeyekî qut bike. Ji bo ku Bakurê Kurdistanê û Rojava ji berhemên Başûr û PDK dûr bihêle. Heta wan bike dijminê herêma Kurdistanê. Li ser vî esasî bernameyeke fikrî û çalakiyan amade kir. Di sala 2013 da PKK di dema Kongreya Netewî ya Kurdî li Hewlêrê de cih girt û ji hemû îmkanên bi zava Barzanî sûdwar girt. Lê bi diziyê û bi planekê veşartî bi Îran û rejima Şîaya Iraqê re lehev kir. Kongreya Netewî ya Kurdî sabote kir û havîrdora arama ku ji 1999 ve hebû hilweşand. Di sala 2014 da bi hevkariya Îranê li Kerkûk, Şengal û Germiyan û Mexmûrê xwe bicih kir û bi awayekî eşkere polîtîkayekî dijminane li dijî PDK pêşxist. Mesrûr Barzanî got PKK terorîst nîne. Cemîl Bayix jî got ji PDK re çek neşînin. Di sala 2014 da dema ku Daişê êrişî Kurdistanê kir, Mesrûr Barzanî ku wê demê berpirsiyarê Ajansa Ewlekariya Herêma Kurdistanê bû li Parlamentoya Ewropayê got me qet PKK wek rêxistinek terorîst nedît. Di heman demê da PKK li Parlamentoya Almanyayê bi komekê jinên xwe re çalakiya rûniştinê li dar xist û daxwaz kir. Ji ber Şengalê ji hêzên pêşmergeyan re çek nedin. Cemîl Bayix jî bangî dewleta Almanyayê kir got ji pêşmergeyan re çek nerêkin
او رخصنا پککی لأوروپا بانک دکر و دگوت جی پیشمرگیان را شکری نکن. پککی جی 2013 دست به ایریش کرو حتی روژا میا نها یعنی 11 سال چی کر؟ زیدتری 15 پیشمرگی شهید کر. پککی 5 جاران ایریشی بورگین پترولین حریم کردستانی کرو زرارا نزدیکی 900 میلیون دلاری گهاند خلق حریم کردستانی. لشنگال به حج شعبی را هفکاری کر داکو ازدیا و شنگال جهریم کردستان بقتینه. دناوا جوازی کردستان دا جداهین سیاسی کرکرو بو سداما پفشون و فتنیان. پشگیری دا هر کسی کل دجی پدک دجمناتیه دکن. پکک دیسا تک شو. دیسا دخوازه پشتا خوابه در ربازا بارزانی کو بکاره خوالسر لنگام بگیره. نهاجی پکک در روشه که خطرناک دایو و دیسا حوجه پدکیه. جبرکو به هلوشینا رژیم اسد جبهه کو پکک پشتا خود دایه به گارانتوریا ایران تک شویه. لی سیاست سلوک بارزانی سرفراز بو. پکک دخوازه به تکلیین خویین پدکه خوش حریا ایران و قیران روشلاتا نابین رزگار بکه. جبر به یکی دمدیای دا با آوای که راست ایریش ناکه. لی گلو و جاری پکک مجده تبگیر را پکک د نوروزی در نشان ده که هیچی بدزیکی ده خبته. گاوا عمل تبگیر را پکک یا 5 مهنداوین دنیرن دبینیم که اف بردوامیا فیربازیین 43 سالان از سیاست پراگماتیک و وشارت یا پککیه. به تیبتی سروک بارزانی و بزاواوی پشتی هلوشینا رژیم اسد همو امکان خو جبور رزگارکینا روژاوا سفربر کرن و پشگیریا خو اشکره دا. پکک دید که سیاست کردستانی یا سروک بارزانی پروپاگاندا یا آنتی پدک والا دردخه لو ماجی ترسی. حتی نها تو سازیه که پکک جبو و تبگیر بارزانی شروعه که ارینی نکر. تنه ایریشن مدیای هنه که کم کرن. لی هش به قلمشورن خویین سوسیال مدیای ایریشا بردوام دکن. سروک بارزانی د نوروز آمده دا پیام دا و گوت هیویدارم کود دمک نزیک دا برس عبدالله اوجلان آزاد ببه. لی پکک د نوروز دا چی کر؟ لفرانکفورت و کلن پرووکاسیون چی کر؟ ایریش آلا رنگین کر. به ریزی لنرخ انگل کرد و پیشمرگه و بزاوا بارزانی کر. پکک روژاوای کردستان حول ده گوی یکیتیا کردان چی نبه. پکک دخبته گوی یکیتیا نابرا تبگیرین کردی لروژاوا نه انساس کرن. او انا کسی اولایین کردی ین دن مجول دکن. دبن ناوه کنه که کنفرانس که لدار دخن دا کره لبر کنفرانس راستین آیه کتیا کردان بگیرن. پکک هیجی لشنگال هفکاری حج شعبی دکیو هیجی لشنگال پیشی لسپاندنا پیمانا شنگال دگره. تی خویا کرن که پکک هیجی لدجی پدکیو حولدانین یکیتیا نتوی یا کردان سیاست خویا پراگماتیک و شرطی و مجول کرنه بردوام دکه.